Biyag di tao. Hello papagayam, full episode ti may sa drama ti mangganyo ita. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin kablawan ti Mampay Biit ni Sir Rogelio de la Cruz, ni Ma'am Arlene Gutgut ken ni Ma'am Alcatlin Umayas. Intay nga ro dendenggan ti full episode ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Diyos saya, honey. Adaglakla ko iti barbecue iti masungan. Makapangpanganak iti barbecue. Iso adumagas tabi iti na. Kwa? Awan ka din sa balay paggatangan iti barbecue, Claire? Makapangpanganak una yan. Ang mga naawan malapsantan ngaglak na ko iti barbecue. Okay. Sigat maka mo. Yadayo mo ti pangiparadaan iti lugan. Di mo ibatog iti ayan ti aglakla ko. Okay, honey. Areglado. Oh, aduin ti order ya barbecue, sir. Oh, at iti bariayo, sir. Nana, barbecue man hour 200 pesos. Pasig alasaga. Uwan, madam. Mabitlaan. Alay, anak. Mangituno ka iti lasag nga agbalor iti 2 pisos. Order ni madam. Wen nanang, mabitlaan. Subliak, damdama. Asino day jay nanang? Amamuyo ka di? Saan, anak ko? Madlaw abak nang day jay babaian niya. Un, nagpintas ti kutse na. Ang napimpintas kamot lang nga adayo, anak ko. Sa baliti nang iturungan nyo iti saritaan, nanang. Kat agpay sumat. Tilaang nangatiwan na kan ka, kat nginginaan dagiti arwatan na. Di alahas kan di kotse. Iti ababa asarita, baknang. Idinto tasika kat marigri kat laeng anak ko. Nakasuputan to'y order jebak ng ababae anak ko. Nang isuputak matan iti suka pangisawsawan da. Ingkayabanin ni madam, wano ipanmulaangan iti ayan ti kotse na. Wen nanang. Ay, aday tantikot siya ni madam. Ala, napanmatan. Ma'am! Kasanupay ang mangagnak ngay. Nagluko matan day siya babae. Pinanawan nanti order na. Nanang! Napanmutan siya babae. Nay, apay ngay, adi na inala ti order na anak ko. Diyak amo di mo't nang ikaskaso. Imposible adinak nakita nga imasidag itay. Naglukon. Mangilawlaw anday jay Ala, saan na bali anak ko? Saan ang masayang dagita? Maila ako pa'y dagita. Mas daw awakan ka, honey. Apay adi nagdagnak anang pandar iti kotse itay? Jaklakat nga rod na alag yung order ko barbecue. No apay ngamin nga ijay pala tinaggatangam iti barbecue. Kat adumat dagiti malabsan ta daduma. Madlaw ngamin asana nadalos tila ako da ijay. Anya? Ay, makapangpanganak pa'y mat iti barbecue. Sige, mangkita ka niti sa balay paggatangan ta. Ay, alaman laangan. Sikat ti makaam mo, honey. Oh, papanam, Alea, anak ko. Inakbalunan ni Josiah iji talyara pagtrab-trabawan na nanang. Sumatla na gado ti linutom nga innapoy kan masida. Tabalunam gayam, Genobium. Uwe nanang, sorpresa akman. Diyak imbagbaga ang mapanak itayan na. Kailiw ko nga minan. Medyo nabayag basitin asaan ngayong imay diti balay. Ala, aganad ka nga rod, anak ko. Kat, ijay kakadimatan ang mangal daw. Uwe nanang. Day giant tinobyok. Andan samat ka sarsarita na iti cellphone na. Di ka wala mangag. Madamdama kanton nga umawag, okay? Bye! Ha? Ay, day giant, nakita na kon. Josiah! Alaya, apay nga daka. Kaya't ka sorpresaan, love. Ha? May liwakan ka. Di ka maure nga umay ije balay, isong ay maya. Excuse me ha. Sorry, ngam saan ka amasango ita? Makumikumak ngamin dito talyer. Ado pa'y taraminak. Agawid ka pa lang, tatalaga adi ka masango, wan?
Ha? Imbalunan kay iti pangaldawam. Ibatik na Yawid ako- mo na kita. Tanalpasa ko na nangan. Sige tani, busy ak alaya. Apay nga takas dyan. Excuse me? Alam niyo, Josiah? Mabit lang, ma'am. Ay, bak. Pare. Aguri ka. Kasla nakit-kita kung day ta babae Diyak la malagip no sa dino tinakakitaak. Ngam, nimot Josiah ti sapsapulan na. Saan ka pumanaw? Agtugawak iti day dya banda. Ta medyo nalingad ijay. Agpaliiwak. Sa balit agparparik na kanya. Nasaya at tada ka nanak ko. Ne, agmay-may sakan samat. Di na kaintulod genobium. Ha? Apay ngagsangit ka. Apay kunak. Adda ka di dakes anapasamakan ka anak ko. Adda nang bastos kan ka wanuan niya. Adan sa bali biya tinubyok nanang. Anya? Nakita ka mismo. Naimatangak ti kinalaylo day titunggal maysa. Inanlilaw nagtinobyo. Day dya babae takin kuko ay titalyara pagtrap-trabahuan na. Anya? Ay, anak, aklunam tigasat mo. No di na kan kayat ni Josiah, aklunamon. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kuana. Saan amay may sa ti lalaki anak ko? Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaikari para ititunggal may sa anak ko. Mangantanan ako, nakaluto akon. Di ka unayag linlitay, anak ko. Ulit, aklunam tigasat mo iti ex mo. Tawan laban mo kan kuana. Takunam abak nang dyan ang isukatan na kan ka. Malagip ko no sa dino tinakakita akiti day dya babae nanang. Kan nakita yung matan. Ha? Asino day jay aya? Diyay nag-order idi iti barbecue ngam intarayan na mati-order na. Anya? Uwan nanang. Kat nalabit. Kadwa na ni Josiah iti dayda ka nito. Inlimod na lakit di iti dayda babae iti may papankada kami. Anya? Ay, apag iso. Ni Alfon, di agisalsala pa iti sango ti boarding house da. Alfon! Sikamot gayam. Alaya. Ni Josiah, ada ka di? Ay, adda dita boarding house may. Umay ka ah. Ay, please man, kayat ko ang makasarita. Umay ka. Tao ayabak ti gayam ka. Josiah, adda ni alaya iti balkaon. Anya? Anya kanot masapol na. Kaya't nakakano makasarita. Ay, ibagam tawa na. Kuman. Anya? Sana masapol aliklikan ni alaya. Nasaysayat no kasarita man na imbag, pare. Tapno sana mang namnamakan ka. Ay, kasi mo di tao. Ibagamon ti pudno. Tapos sana namang namnamakan ka. Kasladyak kabaylan ti sumango ken kuana, pare. Kapo ka dita makunkonsensya ka, pare. Ha? Amok ti marikrik nam. Iso maawatan ka. Anya ingarot. Adda ditan. Natulagan ti kasaryo ka ni Claire. Iso nga ibagamon ti agpaiso. Anya ti basol ko kan ka, Josiah. Ibagam. Basta lipatan tanti may papan ka dada. Ibagam nga rod no anya tinagbasulak. Tapno amok tilintag ko kat maurnos matlang ti amin ka data. Ayayatan ka. Amom dayta. Di na kumamot basta panawan nakaslawan na niyaman na. Maasi ka kanyak. Basta saan ka nga ayaten, alaya. Ayayatan ka. Di na panawan. Tumakdar ka kuma. Di kag pa rin pumangiti sangok. Agawid kan tanal pasan ti amin ka data. Saan kan nga ayatan? Dito'y a restaurant ti kanayon apanganan mi idi ni Josiah. Ay, nalami isin do'y taraon nga in-order ko.
Ngam talagang awan ganas ko nga mangan. Ipa-take out ko tulangan tinorder ko. Come on, honey. Dito iti pagtugawan ta. Okay, honey. Anyan. Dagiti man nga lilaw ti simrak ni ti restaurant. Di la nagsapul mo tanday ta alalaki ti sa bali a pangananda. Dito'y pay mo tinangyigan na iti dayta babae. Mapanak, babe, iti comfort room, honey. Okay, honey. Ay, gundawayak ti masidag ka ni Josiah. Tapi manaw ti babae. Makamunitan. Josiah, Oh, agsarita ta kuma. Alaya, di mo't nalpasta na nagsarita. Ado pa'y dagiti kayat ko nga ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Alaya, pangasim. Naglakati pa ng isukat mo kanya. Kalpasan na naalam ti kay kayat mo. Tinalikodan na kun. Pinangnamnaman na kitiawan. Di mo inik ka ni ti patagdag iti ado na nagkadkadwan ta. Di pa nagtalagkan panagayat nga impay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti subad mo kadagita. Honey? Oh, apay, asino ka? Apay apagsasawam tinobyo? Siyak lang mat ti babae nga insukat ni Josiah. Ti sigod anobya na. Anya? Alaya, pumanaw kan. Pangasim. Di ka ko maagiskandalo dito eh. Asino nga minday jay? Apay akas jay ti bagbagana? Sigod ano, biyak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Anya? Pasensya mon. Tadi na lang amin maaklon ti panangisinakan ko na. Iso akas jay. Nagpuskol mat ti panagropro pa na. Di mo lang arudan kaya? Ngam idaldal na pailaang ti paginakan ka? Uwan nga rod. Ang bayamon. Saan na day dya babae ti pagsaritan ta? Tinasayaat, idarastan ti panagkasarta. Imbes nga inton umay abulan, inton umay alawas laangan. Tapno kabukbukudan kan at talaga. Ay, man tigas ta pare. Ni Madam Claire ti makamoy tigas tusan yung agkasar. Iso, naku nakanagasat ka. Tabak nang ti mga asawakan ka. Este, asawaan. Ay, again data. Kasla jackpot dyan. Ti panagsinayo akin ni Alaya. Dilig mo ti lang ah. Napimpintas mo't nga dayo ni Alaya. Hangam ni Claire. Shh! Hustan. Wala, agtrabaho takit din. Sige, ipaigi jula ang dagiti napiliyo, ta isarunok nga iluto, inton madamdama. Agawid ako nanang. Ni, nasapa pa ilang anak ko. Tulungan na kumakaya. Basta mo na ako nga gawid. Sige na kun. Napanan. Ay naglukod. Pinanawan naklatan. Talaga sa bali ti epekto kan kuan at ipanagsinadan iti ex na. Nagbalinan ama nagpungpungto. Katawanan tiraragsakan na. Ay, baybay akman langan. Aw-awatag latan ti anak ko. Dapat siyak ang makailiw-liwag tumaglaan. I love you, honey. I love you too, honey. Nakaragragsakan. Ngamin, nalpasan ti kasarta. Uray siyak. Ket sapay ko ma. Tagnanayo ng day tayo kinaragsakta. Claire, honey. Talaga gayam abak ng dyan na asawa ti ex mo. Anak ti may sa negosyante. Amok. Tila ang kinabak ng dayja babae ti kinayat ni Josiah nanang. Kastamot ti ibagbaga dagiti tattao, anak ko. Siyempre, ado ti kwarta na. Nagasat dayja babae ta anak ti baknang. Daksang gasat aklaan, tamarigrigat ak nanang. Ala, di ka nagliday, anak ko. Napintas ka, Aliyah. Kan uping kapay. Patyak ang makasarak kanto iti adayo, anasaysaya at ngam ti ex mo. Basta, panawan na ko dito boarding house ta pare. Wala pare. Ay, may kawa ak lakit di. Oras siya nga ron. Ang madamot nga minanasawak.
Agnad kamin ka ni Claire iti balay da. Ay, swerte ka talaga, pare. Agbalinto na nanam ay tibiyag mo. Bugbog tong anak tibak ng tinasawam. Isumot siguro tigasat ko, pare. Kanya-kanyang gasat ako na da. Ket kasanungay. Tangay, madam ti awag ko di asawam. Sermet nga raw din ti awag ko kan ka. Ay, kat, si Kalata, pare. Honey, pikayat ko. Agsardang kan nga agtrabaho ijay talyer. Anya? Anya lang ti aramidak no jak agtrabaho, honey. Agtalinod ka dito'y balay. Ah? Uray saan ka agtrabaho. Kabailan ka asuportanan, honey. Aliyah. Ha? Ne, apay dagita kawas mo anak ko. Agim impake ka. Papanam. Mapanak iti sa bala a lugar, nanang. Anya. Ne, anyat ko iti sa bali a lugar anak ko. Panawan nak dito'y ngagmay-maysa. Inakagtrabaho. Ne, kalaat sa dayta pangadang mo anak ko. Anya trabahom ijay. Diyak mo. Makam mo ditan. Agsapulakton iti pagtrabaho akijay. Anya, ay naanak ko, amom ka iti sasawam. Awan kan sabat iti bukod mo apan unot. Saan ka apumanaw anak ko? Delikado ti pampanunutam nga aramidan. Amangan numaisagmak ka ijay anak ko. Didak pa kadanagan. Awan da ka sa mapasama kanya. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko nakmat. Anya ka ka din. Dida kayon, pasensya kayon. Basta didak pa kadanagan, takabala ka sa lakniban ti bagik. Sige, mapanakon. Diyos ko, tarabayom ko madya anak ko. Ilisim iti paggad. Adumot gayam ti wagwagan dito a lugar. Nagdakkel day tapasdak. Kat pasig awagwag tilako na dita. Okay. Mabit lang nga, Rod. Ada pa panahon. Ay, da kayo pala timakamu dito itanda pa panak. Dahil siguro ti akin ko iti day pagtagilakwan. Ay, di taman kit ti pagdamagak. Barang agkasapulan da iti sales lady dita. Diyala kay, naglusduyan ita yung tiri daw tilugan. Ala, awan samot nakakita. Sir? Sir? Hospital. Ipanta kayo sa hospital. Owan sir, mabit lang. Mga yabak iti taksi. Ay, amoy, anyat na pasama ka ni Sor. Agkupit samot ti barukong na, Manong. Taray na kayo sa hospital. Sor, mabit lang. Sige, tulungan kan Manong. Pasensya kayon sir. No simuro takada kayo dito ospital. Sakit dito rumpang agad daw iti pasensya. Tanataktakan. Anyat nagan mo. Alaya, sir. Natumatinagan ko. Agyaman na ka. Mabalin na ko na panawan, tao kaya kanon ko na ti doktor. Nagatake man ang ti sakit ko iti puso. Agyaman, okay akon. Amangan o dapay papanam. Awan nga minti, amo kapapanan dito a lugar, sir. Anya, apay nga ron nga daka ditoy. Umayak agsapul iti pagtrabahwak, sir. Anyat nalpas mo pasang. High school graduate aklaan, sir. Iso nga uray katulong, basta agsweldo ak. Kayat kun. Alaan da ko nakatulong yo, sir. Ay, sige. No kayat mo lakit diti agtagi balay. Alaan ka akad kadwa ka di balay ko. Ha? Agpaiso, sir? O sige, kayat ko. Na ito iti balay ko. Sisyak tagnanad ditoy. Agmay-may sa kayo ditoy. Kat nagdakkel to'y balayo, sir. Wen, sumra ka. Umay ka, alaya. Nagdakkel to'y balay na. Sir, apay anak ko na yung agmay-may sa kayo. Ayan ti asawa yo. Nabayagan na natay. Agam adaan na ko abroad. Taluda. Adamatan kabukbukudan da pamilya.
Kasta ka di? Nangasawa kita may kadua gundaway, ang natay metla dagos gapoy ti sakit. Sa di nabalo akman din. Nangasawa kita tagay lokos, ang natay manen, ta na disgrasya iti lugan. Babaluan sa amat da ito'y. Sige, umay ka. Tulungan na ngagluto. Agluto ta iti pangrabyan ta. Itay pa'y siguro ang nakaturog ni Sarnato. Ay, agyaman nak. Nakasapula ka dagos iti pagtrabahwak. Sana bale? Agmay-may salaang ni Sara pagserbiak. Diyos ko. Sapay ko mata da napintas agasat nga agur-uray kanyak iti daytoy a lugar. Isumat lang jak mas-search ti FB account ni Alaya. In-block ko gaya mi di. Tinasayat, iyan block ko manan. Ti asawa ko. Oh, aping imbul sa madagos ti cellphone mo idinakita na, honey. Ako itayat pa lang amin nga cellphone. Nabannog ti matak, honey. Nan, kitaak man ti cellphone mo. Awan, ti rumbang. Kitaak ko na. Aha! Account ki ex mo tinakita adagos dito yung cellphone mo. Kunak man no in-block mo day jay a babae. Apay, kailiw mo ti sigod anobyam? Ne, saan, Claire? Anya mo tanday tangay bagbagam. Imperak mo matan ti cellphone ko, Claire. Asino tinanggatang iti dayto a cellphone, ha? Siya! Siya! Iso nga uray anya pa'y ti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pakibiangam, tasyak amin tinaggapuan dagita a cellphone. Ita, ibagam tipod no kanya. Apay nga inan-block mo day chay nga alaya. Awan ti madi akay papananday ta, Claire. Ha? Di nakpadpadasan Diyosaya. Di nakpailaam amuunay. Ha? Rimuaran ti pudno nga ugali ni Claire. Claire, honey, I'm sorry. Honey, sangwunak mamet. Sorry, Awan ti sabali akay papanantin naramid ko. Maturog ka kitin. Okay. Araw ko man kamay. Nadagaang. Dumundan ka. Oh, rumarakon. Mabati kan dito'y balay. Ang mga nutila papanam Diyosaya. Di mo lapadpadasan ti mapan agbabay. Takwartak tumat laang ti pagbabaim no kas pangarigan laang. Ha? Napuskol launa yan ti panagruprupam no maaramid mo pa ila ti agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Huston, nagsakitan ti panagsasaw. Sorry. Ngam si kamat laang timang prob-probukar kanya nga agsao iti agkakasakit. Kan may sa, talaga akas tuyan ti ugali, iso nga irwam mon ti bagim. Talaga akas ti ko, naimo na, nangro na, no ex mo. Nagbasit abanag ti panggurguram kanyak. Kinawan mo't ti rumbang apagimunan, tawan mo't madi nga aramid ko. No basit la abanag dayjay para kan ka. Saan kanyak? Dakkel abanag dayjay apang gapwak nga agimon. Taamok, dayjay pay lang aleya ti adda iti panunot mo. Saan na pudno dayta? Pudno! Napintas dayjay nga aleya. Adayo napinpintas ngam siya. Napimpintas ka? Di na kun bulaan, Josaya. Di mon mayalis ti alipuspos ko. Amok atila ang kinabak nang ko, ti kinayat mo kanya. Amok na da problema, pare. Mariknak na ita. Ni Claire, pare. Apa ito asawam? Anyat problema maya. Harimuaran ti pudno burik na, pare. Naimon. Sapay angin ti pagimimunan na. Kanayon nak nga apaan. Anya? Pagimunan na ni Alaya, ket nabayag lang aruda na nagsina kami. Naglaing pa nga agiboy-boy. Naggapwam, kan apay adi ka nagpakada arimol. Sinarong karak ti gayam ko ni Alfon. Ha?
Gaya mo, ano? Mabalin ka di! Di ka nagsaw pa eh. Huston! Bukawan nakpayitan, Josiah. Ha? Nalipatam samitan no asino. Amok! Amok asi ka timang palpalamot kanyak. Ket tapno awanan ti ibuy-buy mo. Agtrabaho ak. Tapno adamot pangalak iti igatan ko iti kanak. Anya? Anya kumaatrabaho ti sarkam? Addan inaplayak at trabaho. Agpayak a waiter iti club ti gayam ko. Anya? Club? Ha? Ijay, ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno ado ti makitam a babae ijay? Kasta ka di? Makamuka no niya ti panunutan. Ha? Talaga kit di a babaero ka? Ibirok mo latta iti ayan dagiti babae iti bagim! Sir Nato, adto yun ti kawusyo. Naplansakon. Thank you, Aliyah. Ha? Inig ka man yung matanti Max, sir. Sorry, ng bayad di pa naglabas del daw. Ininota natin nagtirig na ka. I love you, Aliyah. Please, love me too. Dahito yan ti inururay ko. Ti inararapaap ko. Noya tanak met, ipaay ko amin na masapul mo. Ada ka dinamnamak, Aliyah. Kwa, ayayatan ka, Matt. Nato. Oh, kaya manak. Ikasar ka dagusan, Aliyah. Ada invitation card mo, pare. At oh. Invitation para iti anya. Luka ta mata kitaan. Ni Alaya. Agkasaran. Anya? Kas lalakay mo ti adda iti ladawan na kadwana. Awan nga ron. Kano nga iti kasarda? Sigurado ka, anak ko. Makiasawa kan iti amaw. Uwan, nanang. Ay ayatom ka day ni Sir Nato. Sursurwag tupay lang ayatan, nanang. Anya? Anak, no saan ka sigurado itiriknam? Di ka pa ila makikasarkan ko na. Sigurado akon. Makiasawa akin ni Nato, nanang. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Congrats! Alaya! Thank you, Alfon. Naimbag man tayo, Maika. Aywan, ayan ni. Alaya, congrats. Ay, thank you, Josiah. Iso ni Nato, ti asawak. Sweetheart, gagayam ko ida. Ni Alfon kan Josiah. Hello, nice meeting you. And thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige ha. Alaman mo may pandagiti daddo mabisita. Mangan kayo lang. Di kagbabain. Pare, bungga ti kasarda. Ang grande talaga. Ba't nang lakit di asawa ni Alaya? Lakit diya. Pag ano ko man ni Alaya day talakay, no awan kwartana. Patsek at ila kwartana ti kinahet ni Alaya. Kasmot lagan ka. Timot lang warta ni Madam Claire ti kinayat mo. Mabalin ka di pare. Sana tila ibagbagam dito eh. Sorry pare. Tao lang. Sorry. Pare, talual daw na di ka nagawawi di jibalayo. Ang mga no sa pulan na kati asawam. Kahit ko tagpalamis, isojak pa ilagawid. Kan may isa, no sa pulon nak ni Claire, imay ko man dito eh. Ngamawan man. Pare, urnosan yun di bagbagayo. Tapno, madaan kayo ni ti anak. Basta sa anak pa ilang agawid. Dito uyak pa ilatagos mo. Adda dito ni Josiah. Uwan ma'am, adda. Ayabam. Pare, adda ni Madam. Pare. Claire? Oh, adda ita. Inyag kun dito'y timaletam anaglaon kadagiti kawas mo. Anya ka din dahi tangararamitam. Kasta, bagkatam tamaletam, taipan mon iti ayan ti babaim. Kasta mo ti kayat mo, san ka di? Manungal dawan adi ka nagawawid. Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Adda na jak kaya ti agawid, itikas tangararamitam. Apay ti ko nang pagtatakkunan ka, Josiah?
Ah, Saan kan apagan ano? Apay ti ko nang, si ka na ang tilalaki dito'y lubong? anya. No sina ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikatin ang ibaga iti dayta. Amok tumit na aday ta ti urayam nga ibaga. Ti panagsinatan. Tapno nawaya kamanan ang mga saway ti sabali. Babaero! Sweetheart, tangay awan pa'y matanak ta. Apay no pagadalan nak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Kayat ko ti makalpas iti koleyo. Sige. Sige, matla ti ururaya ka mga ibagay din dayta. Tano pilitan ka. Ang mga numasayang lang ti kwarta pag-adal mo. No agsardeng kan tumat lang. Promise, sweetheart. Ipasnag ko ti agadal. Tapno saan ang masayang ti kwarta abusbusan ta. Promise. Okay, Harold. Oh, apay manan. Nasakit man ang ti barokong ko. Nagtumarka ka di iti agas mo. One, sweetheart. Mapantay ti doktor? Sana. Okay ako na. Sigurado ka Hindi ka pala rumrumuar dito balay. Aginana ka. Tamangan no kumaro tirikrik na Papa ng pare, nakarubot ka? Jak makontak ti asawak. Iso nga gawid ak. Grabe sama ti pasugnod na dyan, pare. Uwan nga rod. Iso siya kung ti agpakumbaba. Kasta ti rumbang. Agasawa kayo. May mayat na urnusan niyo, ti bagbagiyo. Uwan pare. Iso nga gawid ak. Takasaritak di asawak. Nakasapulan na siya ti agpakumbaba. Tapno maurnos kami matlang. Araminak. Ha? Anyat masapol mo? Sorry, Claire. Please, urnusan tamatan ti amin kanata. Hindi na kanipastrakan? Honey, ikaw gigasan. Namalataw ta, pinapapananta. Okay, honey. Wait a minute. Ha? Asino na jay? Ti baro nga asawa. Anya, kaya't mo sawan, addan kasukat ko. Juan, apay, agreklamo ka? Claire, Ang sumra ka, tapno di mo matkunkunan. Umunag ka, kayam amu ka iti baro nga asawa. sanan, pumanawak matlang. Pare, di ka unay, tanabartakan. Sakit di malibutan, pare. Una, uray saan mo ngayon na at unay ni Ma'am Claire? Nasakit lata mo ti may sukat. Mabalin mo ti agdarum no kayat mo. Saan? Makamudan iti biyag da, pare. Ibarta kaklangan da ito, uy. Alaya, Apay ka di manan. Maditirik nam. baka torturog ka. Umuna ka na maturog. Jak pa'y makaturog. Umabay ka kanyak. Tapno na simbang di pa naturog ko. Sige nga, Rod. Kumustan ti asawa, manak ko? Masakit ka dilata. Huwag nga, Rod, nanang. Ada kami man nandito ospital. Pasit siguro ti pa naglakay na daytoy. Kan nakapsutan. Tila tumtumpuar mo ti nasakit na. Ada na ko na ti doktor na kanyak. Ngam saan na masapol nga ibagak nanang. Anyat imbaga ti doktor na aya anak ko. Basta, di yun amuan. Diyak ka ba ilan nabaliksan? Alakat, ano sam nga asikasun taasawam kat nga rod, anak ko. Ay, di mo pa ilang nga rod maituloy ti panagadal mo, anak ko. Uwe nanang, hanggang sana bale, tamay sala semestre, aggraduarak ton. Mabalin kong tulad nga ituloy no kayat ko. Anak ko. Nasingpot ta asawam. Iso nga asikaswam, anaimbag. Uwe nanang, nagbalin mo tin napatag kanyak ti asawa. Gapoy ti kinasingpot na. Alang arudan, putdan tanti panagsarita ta. Di mo pampanawan ti asawam, anak ko. Ani, agsapa mo't gaya man. Ina, nagsakitan ti takyag ko ang nagpunganan ni nato. Inayadak nga ikatan.
Gore ka. Apa naglamis? Nato? Nato? Ha? Saanan nga kang angas na asawak? Awanan ti asawam, anak ko. Natayan, Nanang, anak ko. Anyat marikrik nam ita. syempre, nalidayak. Aklunak, awan ayat ang nariknak idi nakikasarakan ko na. Ngam kabayatan ti panagdan nami. Nariknak no kasano ti panang ipatag na kanyak. Impatag na kiti husto. Anya nga rod ti planom itan. Kasanon nga'y dagiti negosyo day dinato. Siyak ti mangimanihar ka dagijay nanang. Kabayatan na, ituloy ko ti panagadal ko. Sino di mawagtin ka, pare? Di agency pag-aplayak para abroad, pare. Pa, agaprot ka? Wan, pare. Padasak man tigasat ko di abroad. Anya? Naimbag no di kanto may kawa. Panawa mong ti trabahom ditoy. Kapilitan na. Tani, tumaklakay mat da taon. Awan pailat urnong ko. Awan mo't ngamin sirbina ng asawa kay tibak nang. Takas dyan mo't tinapasamak. Insukat na kamat. Uwan nga rod. Ngam, okay lang. Naklon kong dayta, pare. Agtrabaho akit di. Ay na, nakagraduar ka na nako. Wen nanang, isagot ko ti baligik kada kayo. Ay na, agyaman na ka nako. Nakaragragsakak. Ngam no si Bibiyag kumapay day di asawam. Sigurado, nakaragragsak mo't akas kadata, anak ko. Wen nga ron nanang. Mala, agawid ta nga rudang anak ko. Kaano ka nga agsubli ijay lugar day di asawa, manak ko. Ay, jak pa mo nanang. Kasano nga rod dagiti negosyong ijay? Asino ti mangkita? Anda dagiti binilin ko akatalag ko nanang. Isuda pa ilang ti makaamo. Mapagtalkan dagijay. Nasayaat nga rod, anak ko. Rumarak biit. Nay, papanam. EJ Plaza. Inakagpagnapag na. Kailiw kung to'y lugar tayo. Isong agpagnapag na akman, nana. Papayaban na kano ti ada iti table tree. Asino nga taday jay? Aday ta. Nakatalikod ni Sojak mabigbig. Yes, ma'am? Hi. Kumusta ka, Josiah? Alaya? Wen, siyak nga rod. Kumusta kan? Nasayat, mat. Sika, kumusta kan? Nagawit ka gayam. Naimbag man ta nakapasyar ka dito pagpapaayak. Wen may liwak ngamin kan ka, Josiah. Agpaiso? Kinapod no na, oray siyak. Kailiw ka mata na makita. Kat agyamanak ta nalagipnak. Damag ko na bayagan na nagsina kayo itasawam. Wen, adan sa baling asawa na. Iso anawaya akmanan. Oh, okay nga ron nakasta. Anyat kayat mo nga inuman. Ibagam tayalaan ka. Anya ti kayat asawan ti panagkuyog-yukin ni Josiah, anak ko. Nagkinaawatan kami manan, nanang. Anya? Ay, anak. Amangan no agsangit kan tumanen iti udi na. Saanan? Ipasiguradok dayta kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Aramidang matinaramid na kanya kiti kalabas, nanang. Anya? No pinasakitan kan pinasangit na kiti kalabas, kabalak mo't nga ramidan ti kastakan kwa na ita. Anya ti pampanunutom nga aramiden, anak ko. Sana mabalin ajak mabalas ti awanan bain a lalaki, nanang. Ti kayat ko, lakamon na mati impalakam na kanyak idi. Agyamanak, may kasar ka matlangan, alaya. Wen, Josiah. Kat nakaragragsakan. Claire,
Apay asika tinang isuot iti trahe di boda ni Alea. Katsakmat ni Alaya, Josiah. Saan? Sika ni Claire. Saan? Siyak ni Alaya. Saan na pod mo da ito eh? Pudno, siyak ni Alaya. Sige, agmartyatan, Josiah. Saan asika ni Alea? Saan asika Claire? Saan asika... Nakitak ni Claire iti tagtagainap ko. Dili ba ka talaga iti karisma, pare? Agasa mo iti likodan, tinaramid mo ko ni Alea. Napakawan na ka. Sigamat, talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Sabaga, mamadiak iti dayta, pare. Oh, kasanon ti panagabrod mo? Di mo flight lang iti Rurayam? Naimbaga palubusan na ka ni Alea. Diyak nga roda mo. Diyak pa ngamin na ibagakan ko natin may papan iti dayta. Agyaman na kalaya. Nagtanok ti panagayat mo. Napakawanak pa eh. Josiah, mabalin ka di. Lipat mo tinapalabas. Di mo ni panagip. Ti agdama ti panunutan ta. I love you. I love you to. Agdanata ko man. Sure. Day talagayam. Napanan ni Alea, nana? Ay, dayta nga rod ti parikot, Barok. Nagluwas ang nagpasyudad. Anya? Ay, panagkunak. Di kan mang namnamakin ni Alea, Barok. Ha? Anyat ka tiyosawan? Saan apod no amakiden na kan katyanak ko. Anya? Diyak kayat amang namnama ka iti awan. Iso nga itapay laang, lipate mo ni Alea. Panggap na kalaang abalsan. Iso anakiin nayat manankan ka. Anya? Wen Barok, impod no na ti amin kanyak. Talagang amin anasakit tinakam nakan ka. Gapo iti panangisukat mo kan kwa na iti, Barok. Iso adi kan mang namnama kan kwa na. Katap no mamati ka, awagam iti cellphone na. Tapon kam ti imbagakan ka, Barok. Da kayo ti agsarita. Anya, nakontak mo ni Alea? Saan pa'y pare? Manong aldaw na jak makontak. Anya? Pare, husto lakit di timbaga ti ina ni Alea. Akayat naklabalsan. Nasaysayat ko mamit lang na makasarita manaimbag. Hanggang di mo matin makontak ako nam. Kan may sa mismo nga inana dyan ang ibagay ti dayta. Imposible mat nga gulbod dyan inana ah. Jak pulos ni namnama amaramid ni Alea ti kastoy. Nagsakit. Agsangit ka matan. Pasensya pare. Jak lagamit malapdan ti agsangit. Ay atak ni Alea. Iso lang tinayat ko iti kastoy. Nagsakit tinamuak. Apay anaaramid na ti kastoy. Anya ngay ko, di mo ninamnama kasta ti aramidin ni Alea. Aklunan mo na tigasat mo. Aganos ka. Nalabit. Kaya't namot ngay pariknakin ka. Ti kasi parik na miti kalabas kan kwa na. Anya? Diyak mo tayayaw na ni Alea. Tamog mo tamadi ti agibalas. Hanggang na maminsan. Mawatak, tirik na. Nang runa no lagi pag tinapalabas. Iso di mo kuran. Awatam lata ko man, pare. Bapanam, nakarubot ka mat, pare. Jak lain bagbagakan ka pare. Hanggang ag-flight akon. Anya? Ay, no kasta, patuluyam ti agabroad. Uwan pare. Tapi nanawan nakmatlaangan ni Alea. Nasaya ate, mawag ka anak ko. Ni Josiah, nanang. Napan ka di balay. Wen, katla dingita kanak ko. Diyak kaya ter aramidam. Iso nga imbaga akong ti agpaisukan kwa na. Anya din ba kayo? Imbaga ka ti planom. Akayat mula apasakitan ni Josiah. Apay nga ba kayo ti kasta? Isumot lang dyan akong makontak ti cellphone na. Ay nakat no nagpamanila ka nun kuna ni Alphone.
Kapkapan na launay. Agabrod mo't gaya man. Nasakit para kanyak, timang panaw kan kalaya. Ngam nasakit tinaramid mo. Ngam di ka kaya tasidiran kan gurayan. Ngamin, amok mo tas ibabasulakan ka. Ayatan ka, alaya. Josiah, Alaya, sorry. alaya, please. Gusto na. Di mo dagdagan ti panang pasakit mo kanyak. Maasik ako makanyak. Madudugo na yun to'y puso kapas pasakitam. Pakawanan nak. Nakulaapan ti panunot ko. Agbabawi ak itikas jay nga inaramid ko. Aklunak. Puno ti imbaga ni nanang kan ka. Ngam, adtuyak nga gid daw iti pamakawan. Ket, anyang harap ti plano mita. Ituloy ta ti relasyon ta? Lading itak. Ngam saan na mabalin, Josiah? Apay, Saan ta mabalin ti agdan na? Ngamin si aasawa ka. Nagkasar kayo kan ni Claire. ang nagsina kami na. Uray pa'y. Basta lipatan na kon. Tano siyak, nabayagan alinipat ka. Napukawan an namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapo iti naramid mo iti kalabas. Bakawanan na ko ma. Uwan, napakawan kan. Isong awanan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan. Good luck laangan kan kay iti panag-abroad mo. Manulabo na nan. Agbakasyon na to ni Pilipinas. Agtambayak man pa dito eh. Aguri ka. Kasla mabigbig ko da dya babae. Isungag pa iso. Claire? Josiah, adda ka dito'y abroad? Uwan. Agdoan na tawan ko dito eh. Jacqueline Pagarop. Nag-abroad ka gayan. Wan, Josiah. Masapul nga agkayo dak taawanan akon. Anyat kayat mo sa wan. Nakababain man nga ibaga. Ngam inibos jay ex ko ti kwarta. Kan amin atawid ko kadag iti dadakkel ko. Kat winaldas na amin iti sugal. Anya? Mangurkura nga sakitan, Josiah. Iso nga ikagkagumaag ti agurnong. Sige, kumusta kan? Kastoy. Agmay salata Pakawanin na kumaga po iti inaramid ko, Josiah. Nabayagan na napakawan ka, Claire. Ay, uwan kaya? Sa dinong iti pagnana, Adam? At the boarding house mi kadagiti kakatwak. Anong sakti makisin nagsakadakwada dito eh? No kayat mo, umay kan iti boarding house mi iti kadwak. Dudwa kami la ijay. Ha? Sigurado ka? Wen, agpakada kanton kadagiti kakadwam. Taumakar kan iti ayan ko. Claire, ay ayatin na kadipay. Payakas ta ti damdamagam. Sungbatan ti damdamagak Tapno masungbatan mati damdamagam. Una. Unay-unay, Josiah. Sikat ti first love ko. Ay ayatan ka mat, Claire. Josiah. Talaga siguro adata tinay kari para iti tunggal maysa. Isong aurnusan tanti amin kadata, Claire. Agyaman na. Tadapay gayang pasat ko iti puso. Nga oray kasya iti naramit ko. Sikati talaga para kanya, Claire. Kat si kamat ti talaga para kanya, kani. Ikarit. Agbalbaliw akon. Diyakon aramidan dagiti inaramid ko kan kay ti kalabas. Agbalin akon anasingpat kan ka, hani. Agyaman ak kasta. Mga barwanan ta. Ket mangrugi tamanan, Claire. Okay
gagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day ta apakasaritaan, ngayon surat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Kat sapay lang kuma, tanakaitad kami manan, itilinglingay, kan leksyon kada kayo adumdumgan. Thank you and God bless!